to izgleda. Spot je gotov, evo, zapravo će danas biti planetarna premijera. Spot je već gotov, već je gotov spot. I danas snimam novi spot za Vatru i Massima, imaju novu stvar. Studijsko snimanje, moramo brzo toga snimiti. Ja vidim da je već kasnije zapravo, pa bi trebao krenuti. Sad idem skupiti Vijeku. Sad idemo u studio. Zadar je već tamo, a Rent stiže nekim drugim prevoznim sredstvom. Na metli. Čekamo da Mare Milin završi sa fotkanjem i onda mi krećemo snimat. Prvo ćemo snimati Ivana i Massima. Onda je band. Evo sestro. Anđela. Ja ti sve Anđela, dugo sa srce. Da malo gurni. Technicolor. Opa, evo diže se. Opa, evo ga, ide. Sad je na sto. Zna Zadro. Stigao je pas od Massima na set, pa ćemo možda sad isto njega snimiti, nemam pojma. U ovom spotu može sve proći. Ja tako ne ja. Presladak je, oh my god. Sebe snimam tebe sebe. Ali mogu ovak da se i ti vidiš. Nakon ovih nekih zadivnih sad namještavanja chroma keya i lighta, sad ćemo krenuti snimanje. Tehničko snimanje. Snimat ćemo sad. Kamera ide. Glazba ide. Ajmo pjesma. Evo tu sa desne strane možemo vidjeti snimanje spota, kako to izgleda. Želim probudit leptire duboko u tebi. Predugo hodamo, a s tobom mi se leti. Tko zna koliko je vremena
pred nas, nama se nikud ne žuri. Imali smo sve sa bendom, snijemo još jedan packshot koji sad Zador namještava i to je to za danas. Lud dan snimanja, ono. Dobar, ej, vrati. Malo prema dole. Kak ti je bilo na snimanju? Znači, bajno. Bajno, realno, evo, mislim, pogledaj kaj kažu bokserica, ona. I boksama isto je bilo bajno. Je. Hvala. Ovo je sve dosta tužno ispalo sad, ali super. Odlično, nezabravno. Pamtit ću to do kraja života. To. Kao i obično. Filter radi se. To će biti jebeno bolest. Kako će se? Ej, nema sad moje ideje. To su Zadrine ideje za spot još. Nadrealne. Reci. Aha. Evo, Zador je sad konačno namjestio taj packshot. Jel ti okej ovo? Znaš šta, to mi je, fakat mi je to fora. Bravo. Ovo si jako dobro smislio. Bravo. Ali kaže, nije to. Čekaj, evo, tu je korekciju šušak. rasvjete, molim te. Evo, tu je Ali nisam u gaćama više u pičku materiju. Ali dobro. Ok, spot je snimljen. Pakiramo se lagano i to je to za danas. Vatra je s vama na koncertu, oni su gosti. Mi sada za par dana izlazimo vani sa našom zajedničkom pjesmom. Imamo suradnju, pjesma je predivna. Spot za tu pjesmu se snima već godinu dana. A snima se, bit će spot, znači? Spot je već gotov. Već je gotov spot. Dakle, mi preksutra izlazimo zajedno i pjesma i spot, ali specifično je to što je Filković počeo kadrove za taj spot raditi još prije godinu dana. A on je već znao što će biti. Ne, nego snimao kadrove, točno je znao što želi od spota, ali mu je trebao taj stop frame snimanje, šta je znam, otvaranje cvijeta, pa namjestiš kameru da se otvori svaki 5 minuta. I onda u 10 sekundi imaš otvaranje i zatvaranje cvijeta i tako dalje. Spot je vrlo koloritan, sasvim suprotno od onoga što smo očekivali od Filkovića, ali Filac je napravio super posao. Znači, puno dobrih stvari nas čeka od vas. Obećali smo i premijeru jednog zanimljivog spota. Ivan Dečak je ovdje ispred benda Vatra s nama. U televizorima. Spot je gotov, evo, zapravo će danas biti planetarna premijera upravo kod vas. Radio ga je Filip Filković, to je jedan genijalac, čovjek s kojim surađujemo već dug niz godina. Pripremao je ovaj spot, pa i nešto manje od godinu dana je radio na kadrovima za njega, tako da mislim da je apsolutno ubo vizualnu stranu ove naše nove pjesme. Možda bolje da ne pričamo više, da pustimo pjesmu, da ljudi kažu šta slušamo. Nama se nikud ne žuri. Onda ću ja ostati, imate super ove nove fotelje. Pogledajmo spot, nama se nikud ne žuri, Masimo i Vatra. Vatre i Masima u jednoj odličnoj sinergiji, sjajna pjesma, nama se nikud ne žuri, odličan spot, da. Bez neke lažne skromnosti, čini mi se da je mali dokumentarac. Fenomenalan, zapravo to je prikaz života u ovom spotu, 4,5 minute, Filac je to stvarno uspio. I sniman na svim kontinentima. Je, gdje god su putovali, nešto su od kadrova naravno i kupili, ali gdje god su putovali, snimali su kadrove i, kažem, unazad godinu dana gotovo to sve pripremali za ovaj videospot.